Jumapili engia umwancho muligererwe getaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusingwa genda ritkorea ondigenderete ko bali toero kigima na nene no genderete kwego kya aso kubwatia emerobero yonsi ritkorea rero kero kire kitariki 10 cyo mutienyi ogatatu omwaka ne w'ekibi 2024 namanga genderete go korekana imensi ya Kenya kero mukonyi bumurayi bwense Rigathi Gachagua agenderete kora abarayibande asemesangerekano y'amasabo ye kanisa ase chinsemo au asbaba chakera imensemo ya Roysambu nabona nigo bagenderete n'umusangerekano yo ase county ya Embu chinga kecho nigo muwaziri w'isemi Ezekiel Machogu agenderete nere netare ya ime yorogongo rwa Gusii asagenderete gwikirana sikanisa au nabo igo gusanga nababwatani ase umuyega bw'amasabo nitko rero ni akagerwa ikirana ase chinsemo chia Nyamira nabo igo ebunge abunchare ime county ya Kisii amangana atragendere kubwatya irigo kumanyia abuna nigiye kega babiri bawukwana abuna abarayi cyaragira CHINSA ISANO n'EVERLYENE cyabona basoye karango kwariganya SMS AMAYIA iriyo kumanya abuna nara yaya na kwariganya iriya senkera ereyo bwenge nyurabuna sensemo ya Facebook nabakugandira batanyaro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube batanyaro wetra Ndizi TV News nabo igase website ito nabako yasoma wetra www.ndizitv.net iriyo togendera gusanga asobwamo kwa Abigael Nyanchama AMAYIA ya CHINSA ISANO n'EVERLYENE asenchira yobwenge toko ya chaka awase omo MCA bwe wodi ya ibeno Stevarika abereka gochoro buna omo MCA omutangani korwase county ya Kisii uyobereka wikirania emeremo emiya yangubatikana no bunenke obwabere bogokorwa neke umbegi ya Polestar asabeteka kwewa ebyewa gatiabo certificate nabo igo egekombe obwatikana no bokorero bya obwabere gako bwatoka na sogo ikera abagaka bagotu abana naboigo abantu bareno barema nigabetega kokera egetambukire kyo na wakangambiye mono ucyase abamenyi be wodi ya ibeno asogosira babere bakurwa gucyasare na tana nigaragendere kobeka omukya mu gwikirania obokoreri burubya nigaruro kuburi ucyase aba MCA bonsi korwase county ya Kisii boigo kwerwa na kubeka omukya asogokirania aliyabwerete ase abanda nchi Areta Stevarika mwemsewe wodi ebeno la rende no mogoko ase research gose obo unengia bwakoletwa ne company ya Polestar kumanyanga mwemseki otangaine ku Kisii County nkatoka inde no yomobo asoko kuna abagaka bagotu abana abalemabu na bintu binde binge igongwa kerangambya mono abantu baibeno asogo nchora na kongamini ingani kolega singia na research ya Kenya ngimana ero yaro kiringa Stevarika na bakuwakilisha no Kenya ase igasingia lero toje kuyi sawadi toyirie certificate na toyirie sawadi gekombe ngucha kwira ngoroki abantu baibeno kiagera unendo muntu bako ibeno na ndego na gusawadi kwa niaba ya ibeno asengenjo nale guchako manyekana nga no muyanda sobwe MCA onye batangete gasi yokoboko kubakolera ebinte binogo soma kuruyo ndaso yonde na kingo tebanga na ende batebire ngumwakonde na ngo kora research igotika to twaromo yego gukora igukona tangana rero na MCA ba minto na ande teme koro konyoronye na tamanga na sawadi kero mu MCA onde na ande na bwata satanga ina kolegas igotinje gwake kuba mono ng'injendo mutanga nikiregende kyagera nyasaye na eta bantu awao ogoseni awao ne sawadi awao na bakonyora bwetere biwango bale abalimi be Chinchoke hababwate kyombe kyabo kemanyekante buna Mogo Farm korwase SM wodi ya Machoge basi meyabo Machoge chache county ya Kisii nigo bachiramo ase okonyora amagerio igoro yoborendi bwe Chinchoke asokonyora rigesarigiya chingaki aya nigago cha chingaki abantu bagenderete koboriwa akwene kyabuna nkwe bwatani bare asoborimi bwe Chinchoke bunabolimi bonde bwensi lero twachira aba Machoge kwa semia abalimi be Chinchoke ngakyo wenda kora Chinchoke chiabo in a modern way ogocha gwaito ga konene no kaborokia
materials, tools, products chikuru soboke nande ng'akie market yere nande chinjo kech ng'akichira abakonya sobogima bwabo ase ching'akichiri barense. Chinjoke is a zero management business. Na bako ando oreme chibando chiao lakini chinjoke na jiro chikorete chikare gokoremera. Chikorosie ndagera yo no gocho gukorusi. Egente kenene ochirende ochibeke sa safi. Igore ere gento chikoria nene ng'akitoko beka chinjoke yeto chimenye buya chitoe the products. Bono ere kwa chama no kuko nyoro ko kemi kuya sala kamsei. Igoro yo tinje chinjoke. Ini hapo bato ko produce ngo kumorobia wakavuga tumicanga mungu ono anemono enamba itore toto number of farmers yitindeke ngotore aba tore 32 namba se wali 32 ile tofauti. Omurai wense Dr. William Samoei Ruto nigabereka gukwanira egati ya magendero ibabegete miroberio bune serikali ya Kenya kwanza yokwenya kyabuna abananchi babere bagokonyeka gukwana kinga kikiranite ase umuyega bw'umusangirikano ase ya diocese ya wote iyo gotoka IMEYA County ya Makueni Ruto nigatebete na ase budget yo mwako yega nigo babekirense mo chibesa ico kirachikokonya so gwikirania emeroberio au gati yabo obwagachi wechpara okubekerwa estima egatie meroberio endemenge. Katika budget ambayo mimi natengeneza saa hizi napendekeza karibu shilingi bilioni 100 ya mambo ya barabara. Nyinyi wabunge mnisaidie kupitisha huko bunge. Hapa Makueni nimeweka mpango ile ya last mile kwa sababu najua watu wengi bado hawajafikiwa pia na stima. Hapa Makueni mwaka huu tumeweka bilioni 1.5 ya kuunganisha watu 25,000 wapya Makueni County kwa huduma ya stima. Na nimeweka mpango ya next year. Tumeweka bilioni 72 kwa program ya stima. Specifically 22 billion shillings kwa last mile connectivity. Wabunge wenu wako hapa, waheshimiwa mupitishe hiyo maneno ndio tuweze kupatia stima hawa wananchi. Si ndio? Hawa wabunge ni watu wazuri. Ni watu wazuri. Tinga kiechio Ruto nigabeire gakogosabetera kurwa okoboria gochiase abarai au gotabeka ebitango asensemo ya magendero imense ya Kenya nigo boigo abeire gakuruye kuro gochiase abaibi na kugania abarai bonsi kobwaterana asogosira amagendero ase chinsemo au ase serikali chonsi gatia serikali nene na boigo serikali chech county asobuya bwomo Kenya. Nataka niwaombe tuondoe vizuizi. Kwa sababu saa zingine tukitaka kufanya kazi fulani tunaweka vizuizi. Mpaka mimi nizungumziwe, mpaka mimi nipatiwe kakitu, mpaka mimi ni hapana. Hiyo maneno tuachane naye. Hakuna mtu atapatiwa chochote. Niliwasema wafisadi na wakora na wezi mambo yao ni matatu wote, na haina rank. Hata kama wewe ni kiongozi ukitaka kujiingiza kwa mambo ya ufisadi, mambo yako ni matatu. Sijui kama tunaelewana, tuko pamoja? Kwa sababu hawa wananchi wametuheshimu. Sisi tuko na mshahara, wao hawana. Sisi ambao tumepatiwa kazi na wale wananchi, kama sisi ndio tutazuia nafasi yao pia wapate kazi, hiyo hata mbele ya Mungu tutapata laana. We must as leaders do everything possible to facilitate government programs, whether they are county or they are national, that benefit the people, because they are our employers and it is the reason we have a job to do.
Nomurugi b'omurai bwense Mama Rachel Ruto nigo aboriri abakenya bonsi gusira emeroberio yo kubwatoka obokorere bwe bubwenia ase binyoro asenjere yamo yo kumanya amarwaire na boigo kokonya asoko ya bwenia ase chingaki chia gienkyo boigo nigatebire buna asenjere yo abange mbachie gokonye kamona soko bwati amachiko boikirano yo gutumiki bwa mariogo asaboririye abokoreri obwo ase binyoro gusirwa asa aganirie abaria abo bisabari bakora obokoreri obwase binyoro gose community health promoters babe bagosirwa asoko eneke buna bayikiraniriye obokoreri burobya nechinga kyaterevune serikali nigo yerweta asoko kubeka emeroberio yoko eneke abuna omuroberio yo obeire ko gwikiranwa asenchira yo bwororo. Kuna magonjwa mengi ambayo yanaweza kuepukwa ikiweza kuonekana kwa haraka. Kwa hivyo tuweze kushughulika, na najua kwamba serikali inafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba kwa mfano mambo ya afya inashughulikiwa. Nafikiria tuko na wale community health promoters wakati huu ambao wako mashinani kuangalia afya ya wananchi. Msiogope wananchi. Huyo msichana au kijana akikuja kwako, wacha akuje angalie apime pressure. Wacha akuje apime sukari, wacha akuje angalie mambo ya maji na mambo ambayo vile mambo inatumika kule nyumbani. Maana pengine ugonjwa zingine ukianza kutumia dawa mapema inaweza kukusaidia. Mambo ya blood pressure, high blood pressure kwa mfano, isiposhughulikiwa mapema ndio inaweza kukua heart attack. Lakini ukianza kutumia dawa mapema na kuanza kufanya vile umeambiwa na daktari na ambao wanatushughulikia, hiyo inaweza kuepushwa. Mukonyi bw'omurai bwense Rigathi Gachagua munabaribani kurwase serikali ya Kenya Kwanza gati ya umugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja nigo baikirana so musangirekano bw'amasabo ase kanisa ya PCA Gateway ime ya Roysambu ime ya county ya Nairobi okwana chinga kyecho Gachagua nigasingirira gukwanira engana yo gukora amarwa tancheri ase chinsemo au ime yense ya Kenya asaine kyabuna babekire emeroberio eme ikiranu gati yabo ogosie kwa wechiba asata irubuna n'inchire yemo yo gutoria abasaye abwo abange babo babiri bagusirira ase ubwa marwa atancheri egento bayo kyaberege koreta makongu au gati yabo ogusiria mayima kwa bantu nigatebire nonya nabo tarigo chikogosereriwa korende nigo bawo chikubwatirana no murai bwense Dr. William Samuel Ruto asoko eneki abuna amarwa atancheri aberega kwera. Tumesema hakuna mtu atakubaliwa kutengeneza sumu kuiita ati ni pombe auzie watoto wetu. Kwa hivyo hizi factory zote ilikuwa nauza hizo mapombe tumesimamisha for 21 days. They apply afresh. Zile zote illegal zinauza sumu zote tumesimamisha. Mabaa karibu na shule tumefunga. Mabaa ndani ya estate tumefunga. Na tunaendelea. Najua wengine wanajaribu kuniuzia uoga mimi. Deputy President, unajua hii watu ya pombe ni kali sana. Wewe na ni mtu ya kuchaguliwa. Si watu watakufukuza vile walifukuza Mutudho. Kama hii kiti itapotea kwa sababu ya kusema watoto wetu hatutakubali wauziwe sumu, niko tayari. Niko tayari. Na hakuna kiongozi yeyote governor unajua mtu angetaka kuwa anaongoza walevi tupu. Hata sisi tungetaka kuongoza watu wasafi, watu wako na heshima, watu wako na familia. That is the pride of leadership. There is no pride in leading a drunken nation. There is no pride in leading people with broken families. There is no pride in leading people who cannot work. We want to lead families. We want to deal decent people. We want to lead productive people. Mimi na rais wetu tuko hapo. Hivyo hiyo video itaendelea na sisi hatuna vita na mtu yeyote. Waziri wa mangana yobo
Otumiki wekerero ICT eludo walo nigagendrete numero birio bogosira ebirengo by'ekisemi anene ase orogongo rwa Nyanza walo nigabwato getenchi shilingi emilioni ISANO ochase aborokiwa bakurwase chiamate kitari kwenyara ime ye county ya Siaya nechinga kibegabetega koigura emiro birio ao yamagendero ase chiskuru nigabanekeria bamenyi be county ya Siaya okubwaterana kwegatia baraye erio kwenekia buna ebirengo semi byabere bigokiniwa ase CHINSA mecho nechinga kiboigabere gakobwatoka eira ochiase abamenyi borogongo rwa Nyanza buna serikali ya Kenya kwanza nigera bege kubanyora ase amagendro buna chi county chinde. Each and every one of those students who have been selected, they are about 100. The day scholars are going to get full year fees. For those who are in boarding, we will support to the extent of about 1 term school fees for each and every student. But I want you students to reciprocate these good gestures by performance. By performance. We want to see good performance in all our schools. In all our schools, so that these schools can go back to where they were before. Mwanchi omulgeri ya inarona kuariganirete SMS ya AMAYIA CHINSA ISANO nebira senchira ere yobwenge kurenda yomunaenda mangino chikanyora nenda senchira yobwenge chikoraga CHINSA 10 unangendrete kuariganiria SMS ya AMAYIA gendera kubwati mirobironsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwomugusii ase ensemo ya Facebook oragendera otonyara wetira Ndizi TV News Digital ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo igo ase website ito nabo koya somo wetira www.ndizitv.net ero togendere gusanga asobwamo eretoriane EVERLYENE OSERO Abigael Nyanchama nero inekyabona chibicha neryo gicha wekera senchira ya bene twara uburigere borobya nabayigo umugaso oromotoerero.